سلاوريس بريزين ديال برنامج يكم أما دوی برنامج دا بابت ناوروکو شوین چکرنا برنامج بپیون لبری وی از بدلتزنی من دویواری خبره که رش بیهست از بر غمگینم کو بوی آوایی دست به برنامه خدکم یک لیدرین سالین هفته‌ای یکو همین دمه دا از کارم بجم ماموسته من بو بریس محمود چکمان چیا رحمه خودی از برکو سرساقی ج مالباتا ویرا ج هوالین ویرا ج ملتا مرا بخازم ببیجم کو براستی ماموسته محمود چکمان تسیره که کارگریه که بر به باندور لسر من کریه ده خورتانی من ده دبکو ده حسکرنا ج سوسیولوژی ج فلسفه حسکرنا زاناتی زانینه تسیره کیوی مزنه بو جبر کو براستی لیدر که می کاریزماتیک بو لیدر یا دده قده بو از پر غمگینم جدوی وارده از گلک لسر وید فکرم او لیدر که تئوریتیک بو تئوریسیانی بو ده همین دمه دا جی ده پرورده آمده پرورده خبات دده قده اندام و کادروین دده قده ده رول کیوی مزن وک پداگوگ هبو ده بیرامن ویگاوی ده سال 78 برنامه که کو جدست وی هاتی بو چکرن بابتین کو ام لسر دده قده ده کار دکرن لسر وان بابتان تو بابتین فلسفیک بو سوسیولوژیک بو دیروکی بو ایدئولوژیک بون پولیتیکای بون ده بیرامن ده ده ویگاوی نزدیکی 275 چاوکانی هبون چاوکانین وکا کتاب وکا بلگه کو لگور وی دوی ما او تمام بکرانا براستی گوا کو او خباتو برنامه تی بیرامن او چاوکانیا کو محول ددا روژه جار نبل کی 4-5 جارا خباتین پرورده ما دکر اوا وکا زانکویک بو یا وکا یونیورسیته کی بو خباتی کی وسا بو و بیگمان محمود چکمان رکتوری وی بو فیلسوفی وی بو تئوریسیانی وی کی بو مخابن دمكو محمود شكمان ده حفتونا هذا متركر جما جدابو شو المالخة رونشت تبيرا من از بردلجرام بو يعني جي بردلجرام بو من باور ندكر كو هوالكي وسا ليدركي وسا رحات المالخة رونا وبسكنة وبيكو او تشتینکو مدابو پیشیاخه بردوام بکن هری داوی بری 3 سالا دماکو دیاربکری کنفرانس که دا کو باورم پارتی آزادی کردستان سر لوزان کنفرانس که ارگانیزه کری بو از جی گوتروان بوم خفتنا من هبو
پشت اخافتنا من خلاص بو من شخا بالا من کشاندی بو که لپیش رونشتیه و گلک بدقت به حسکرنه که به مزن به مرقه که مزن گوداری من دکر و گاوا که از دکتم خاری هات به دل و جانک به گرماییک از همبس کرم و گوت گلک سپاس گلک باش بو من گوت سایت دایا از تبیرات شاگرد تمام جتشابي بي روندكك هاتي خاري ويش قاوي من ازجيهم ديسا قناتك كردكو بكردنيكي بأبينيكي وسا سر كرديتي د سالين حفتي وحشتادا حفتي ونهادا او أبيني تجاري وندانابا ودلي خدا وجيانا خيا تاكي كسيدا جي حيا وفات بك او كرديتيه او كردينيه او كرديتيه كيكو براستي وي بفلسفه ذكر بعلم ذكر بزانتيه ذكر دومانديه و از رحمه خودي بجم سرساويه مالباتاوي و همو ما اكو ام هوالي او شانسك بو جبوما د سالين هفتهی دا از پر بشانسم کو و باندوره کی وسا لسر من کریه محمود شمان به مناسبتی چی مخابن به مرنا او که دست به چک بحثا خاجی کر بله او حسکرن بو حسکرنا زانینه حسکرنا تئوری فلسفه کو باندور من کریه دبکو د ترجیح منی پاشه د سوسیولوژی دجی د خواندنه دجی رولاخه هبو پشرا چاوا تی او کرن چاوا تیزانین از من پرورده سوسیولوژی دید پاشه بشکل سر فلسفه من کار کرد درسین سوسیولوژی و کردولوژی دیدم ده زانکویا صوفیا دا بابت اینکه سر کار کرنه و خباتی من هنن مخابن به ترکی و کردی در نکتنه هیویدارم سالابه او دست به وشنوان امی بکن خباتی من بهتر لسر برانبر کرنا کوملگهن روشلات و روجاوا د اوکا سوسیولوژیا دیروکی ده جوات المدرن نتبه نصنامه وکی دن کرده ام بجن سوبژکت یا د فلسفه روجاوا ده دواره کردولوژیه دجی من رخنه یا کردولوژیا روسیا کریه خباته که پر مزنه و وکدن از ماموستیه زمانی کردی دیکم درسین زردشتی و آوستا گاتا و بجن یاسنایان دیدم اوانا جبر کوبراستی مکتب آمده پسپور لسروان بابتان تننه لورا اجی مجبور دمینم جبر کو بخوا جبو خا من جبو ناسنامه خا جبو خناسیا خا من ابتکریه من کاریکو دکم درسین او کجی درسین او کجی دوی برنامه دا از 45 دقیقه برنامه بکم میوانی من تننه نکوز میوان حزنینم نه براستی تشتین کو امی بیجن هنه لورا جارنا دبکو کسین کو کارگری د سپوریا خدا کریه از بوان را جارنا بلکی صحبتا بکم او دبکو نتنی کرد بن
ممکنه به بیانی جی بن دواری خدا گوا پسپور بن او بن لی تشتی کو من پروژه کریه 45 دقیقه برنامه چکم وان 45 دقیقه از دابش به 3 بشان بکم یکم کو پرسکریکن کو برنامه بریوی درخستیه هولی جبر کو هر برنامه بیگمان گوا کو برسوا هند پرسان پرسکریکان بده هر همین دمه دا و پرسکریکن دنجی دردخن هولی شخوا علم بی آوائیه علم کو پرسکریک در نخورته رخنه در نخ آلترناتیف در نخ پرس در نخ پروبلم در نخورته او شخوا دیاره زیده باندوراوی تنبویه لورا نزدیک 10-15 دقیقه از لسر وان بابتین کل پشتی وی د سوسیال مدیا دا یا حوالین کو جمرات گیهاندنه او سر او مسئله یعنی بپیون بشکی دنجی کو از دخازم لسر او بکم در روژه و کردان دا تشتین کو گردایی بر رامان و کملگه هینه تشتین کو گردایی بابت همنه از تبی کنه دبکو د مدیا چرپل دبه چرپل مدیا دبه دبکو دروا چرپل مدیا دبه مجارن کو گردایی به بابت همنه به پسپوریا من دایه چارچوبه پسپوریا من دایه از لسر وان مثلا انجی بسکنم مثلا دو ایواره حوالک جمرا گوترک شاند کو روزنامه که درکتیه سر کردایه عالی کرده که نویساندیه پروبلما زمانو نتوه او کریه لسر ویا سکنیه جمن رجا کرگو فکر خواهد سر و او که بکم از ایرو اگر وقتی ما هبه بمینه از سر سر ویجی بچکه بسکنم لی بشا سیم یکو از زیدتر سرکه بابتا برنامه منه او بابت جی او لسر تئوری سوسیال لسر او مجارن کو وک رامان و پروبلم کوملگهی و جواکی ام وک گوتار ام بجن وک اخافتنا کنفرانس کی وک وانه کی یعنی درس کی از بدم او یاجی بهتر به پاورپوینت و به ام بجن دیتپاری اندن دیتپاری وکا چه بجن ترکی دیجیتال görsel yani به görsel اندن به دوکومنت اندن او میبینن سر اکرانا از ایرو کو وقتی ما هبه سر چما رامان چما کوملگه همه سرویا بسکنن لی بری وی از من چاوا کو گوت از یکم د او که دبو د وشانا تست دبو د حوالی من برنامه حوالی من سالم چریکر یا کو خبون دا در کتیبم پشتوی گله که پرسان جمره هاتن حوالا تلفون کرن و چند بابتان بحث کرن از خازم دو بابتین کو او برنامه پیشانی وکا پرسکریک از بحث وان بکم یکا حوالك برستكاد بجا ما مستدو تشما بحث أولوس إنشادكي يعني حيانا هذا نمني سلا أولوسالو يانش يا الشاربونا نتبي تشما دبيجي نتوابكي أو مانا جبو نتوين كجالية دولتي تنشكرن يعني دولتي كرن بله شخوا أخفتنا من داجي تشتكي وسا هي اللي أز ترجيحتكم جبو هشاربونا نتوي او كي نتوي زيدتر و نتوى اواكرني ولوس انشاء بيجم نتوى انشاء بيجم يا راستي نتوى انشاء نتوى اواكرن اوادانيا نتوى جبركو يكم نتوى نتني جدستي دولتي اواكرن جاليه
aktörün kırdeyin sujeyin politik jî carî kırdeyin aktörün din jî têna vakirin entelektüel jî gava ku bîra hafızaya dîrokî tomar dike gava ku ser ziman kar dike ser ziman pêş dixe wêjeyê pêş dixe perwerdeya milletê pêş dixe ew jî dikarin bêjin bikevin vê mesela avakirinê înşakirinê lê jê zêdetir min wek konsept wek metodolojî dibêjim netewê înşa ji ber ku li gor sosyolojiya me di dema modernîteyê de piştî tradisyonal dema tradisyonal di dema modernîteyê de her tişt kirinên çêkirinên înşayên kirde aktör ya takekesê azad e lewra ji bo komelgeh jî ji bo nasname jî ji bo kultur jî di demên modernîteyê de em di sosyolojî de têgeha înşa bikartînin construction ez ê bi taybetî vê babetekê pir bernameyekê serviya ev ve çawa sosyal construction sosyal înşa ya hakikatê ya komelgehê ya sosyal tiştên sosyal kulturî tên înşakirin ser ya em ê babetekê ew bikin evîdarim ez bersiva vê hewalî bi vê awayî min dayî be lê duyem pirsgirêkê ku di vê bernameyê de hatibû pêş û hevalekê bi navê Yusuf ji min re piçek jî bi metelmayî ev dike dipirse dibêje mamoste te di axaftina xwe de got ku aliyekê ewa 45 sale problema me ya netewebûnê de ku neteweperwerî veka îdeolojîk veka bîrdozî veka raman pir bi sîstematîk ji aliyê kirdeyên aktörên Kurda siyasî û entelektüel û kulturî we nehatiye bikaranîn veka sîstemekê ramanî bêtir ji aliyê îdeolojiyên din em bêjin îdeolojiya marksîzmê ya îdeolojiya postmodernîzmê vê daviyê multikulturaliyê ji aliyekê ew e ew ne bîrdoziya em bêjin avakirina neteweyê ye neteweperwerî ye û aliyê din jî dibêje te got li bakur neteweperweriya tradisyonal jî kevine şopî jî qelse di dema piştê şerê duyem ya dinyayê piştî ku Tirkiye dikeve pir partîtiyê ji xwe ew hakîm sinif ev dibe zümre ew dibe entegreyê Tirkiye dibe Tirkiyeyî dibe piştê vê ji xwe ew neteweperweriya tradisyonî jî bêtesîr dibe lewra di ortayê de ji aliyekê de neteweperwerî veke dîtin tune ye li aliyê din jî ew îdeolojiyên bîrdoziyên ku henin bi rastî bersiva evkê nadin bersiva înşakirina neteweyê nadin ji ber ku sîstematîk ve bîrdozî ne neteweperwerî ye dibêje vê gavê çi vê gavê em ê çawa bi çi evkê bikin ji ber ku dibêje hin heval hene hin nav Kurda de fikreke ye dibêje ku dibêjin ku neteweperwerî nebêjin nasyonalîzm milliyetçîtî ne evka dema me ye ne îdeolojiya dema me ye ji aliyê însana nayê qabûl kirin lewra evkê rastî problemeke mezin e vî avî de ême ew problema me ya em wisa bêjin netewebûna paşketî yani drenketî em bêjin heta 21 evkê de ez wisa dibêjim ku di çapa meziniya Kurda de neteweya ku
نتواتیا خا تمام نکریه و نبویا دولت نبویا آزاد بلکی ام داوینه و پروبلمین وجه جدانن تایبەتمەندیە کێمای جدا هەیە ئەم دەبێ بڕاستی ویان ناس بکەن ئەرێ نەتەوەپەروەری نه ئیدۆلۆژیە هەرێ درەواچێدایە دەمامەدا دەما پۆستمۆدەرنیتەیەدا و فەرقیەت تێن ئیدالیزەکردن فەرقیەت تێن فەتیشزەکردن لەورا نەتەوە بخوا چژی بە چ خاس فەرقیەتا بپارێزەژێ divê di hemîn demê de eqlekê zimanekê civakî jî komelgehî jî peyda bike ev ya problemekê mezin e ez ji pirsa vî hevalî re ez bersivekî bi vî awayî dixwazim yanî ev bikim berê vî lê berê vî ez ê axaftinekî yan nivîsekê ya Serokkomarê Çekya devleta Çekya Václav Havel bêjim ku di veqetandina Slovakan da îmzayavî hebû îmzayavî bi niyayî bi dilxwazî hebû cêre dibêjin şoreşa qedîfeyê de Václav Havel di problema neteweyetiyê de tiştekî pir balgeş dibêje ku ez lîberalim ji felsefeya lîberal û azadiya takekes mirov ji bo min dînek e yanî tiştê herî mühim ji bo min ew e ya ku temamiya jiyana min bi mane bi vate kiriye ew tişte ew felsefeye lê dibê hezar silav hezar hürmet ji pîr û kalê me re ku ew mesele netewebûnê di sê sala 19 da çareser kirin ku ew mesele weke bar li ser milê min nema eger ev çareser nekirîbana ez îro nikarîbûm bibim lîberalekê çawa ku ez dixwazim bibim divê ez min neteweperveriyê bikira min neteweya xawa bikira ev ya wazîfeyekê sosyolojîk ya dîrokî ye ku milletek nikaribe vê wazîfeyê vê derbasbûnê pêk bîne nikare komelgehekî modern jî ava bike nikare di dinyayê de ciyekê şanaz ciyekê şerefmend ciyekê qenc xwe ava bike yanî em çi dibin bila bibin kîjan felsefeyê kîjan îdeolojiya bikin divê ew netewebûn veka pêwîstiyekî sosyolojîk di nav Kurda de çareser bibe heta ew çareser nebe çi problemê me çareser nabin vê gavê çi ez naxwazim bêjim îdeolog bim yanî siyasî bim bêjim wela îdeolojiya neteweperverî lê ez wek sosyolog dikarim viya bêjim di sosyolojî de neteweperveriya metodolojîk heye yanî tu dikarî bibî lîberal tu dikarî postmodern bî tu dikarî heya multikultural felsefeya bî îdeolojiya multikultural bî kulturalîst bî lê gava ku sosyolojîk tu bawer dikî ku ew millet tenê bi milletbûnê dikare ji vê dîrokê de derbas bibe ji dema tradisyonal ber bi komelgeha modern tu weke sosyolog divê hereket bikî viya fonksiyonal bikar bînî fonksiyonal piştî ku netewe çêbû piştî ku mesela ew dem derbas bû tu bi îdeolojiya xwe bi felsefeya xwe yanî neteweperveriya metodolojîk ev ya her sosyolog ê ku bi rastî sosyolog ê fehm kiriye ev ya vê bibêje heta carna hevkarên din navê viya dikin neteweperveriya sosyolojîk yanî li vir
belki ev qas ideolojik angajenini li tu dizani ku ev metod ku ev metodolojiya ku ev pêvistiya ku ev komelge divê pêk bîne. Heya ew pêk nemine komelgeha modern ya ku em ê di bernameyên yên bên de em ê ser bi hûrgilî em ê ser bisekinin çê nabe. Ango tu dikarî ji her îdeolojiyê bî lê madem milletê Kurd hê ji vê devrana dîrokî derbas nebûye tu pêwîst e xizmetê veke Kurd xizmetê netewebûna Kurd bikî. Bi vê girêdayî bi vê meseleyê ew hevalê ku min got ji min re makaleyek hinardiye şandiye vê hevalî qasî ku min fehm kir parêzvanê ev kê ye parêzvanê Abdullah Öcalan e lê nivîsekê sosyolojik nivîsandiye ya rastî yani ez dikarim bêjim popüler sosyoloji ye. Wê gilî û gazinê xwe ji ew kê dike ku zimanê Kurdiyê modern çênebûye siyaset sembolîk bi ziman dide distîne têkiliyê dide li ser ziman baş nayê sekinandin lewra jê em nikarin Kurd nikarin ji şiureke xanasiyeke dekolonyal bi dest bixin. Eger em ji vê hêlê li meseleyê binêrin tiştekî pir baş pir qenc dibêje tiştê ku me bi salan e li ser vîya em dubare dikin em dibêjin. Lê problem ev e ku evê ku vîya gotiye dibêje daxwaza vîya veke Kurd veke ew ku zimanekî modern ya Kurdî hebe ku ew zimanê modern Kurdî dikare şiirekê dekolonyal ya ji Tirkiyetiyê çêke yani Kurdan ji Tirkiyetiyê dûr bixe ji zimanê hezkirina hesreta girêdana zimanê Tirkî dûr bixe. Vî hevalî yani vî nivîskarî ew siyasete ku neteweyetiyê netewebûnê qebûl nake ji vê paradigmayê berdaye dibêje me mesele netewebûnê em derbas bûne problema me ya netewebûnê tune ye me heta ew tiştane me avêtiye zibîla dîrokê netewebûn tiştekî demodeye êdî çixwe netewe devlet jî holê radibin û nehewce em neteweperwer bin lewra berê Kurdan dan bo multikulturalizmê yani tu aliyekê de tu dibêjî ku neteve nepêwîst e lê ji aliyê din gilî û gazinê xwe ji ew kê dikî ku zimanekî modern ya Kurdî çênabe û ev di saya vîya de jî em dekolonyal xwenasîna xwe nikarin bi dest bixin. Ev ya paradoksekî mezin e yani ev ya paradoksekî mezin e çi zimanê medenî ya neteweyan li Ewropa li dinyayê bên netewebûnê ziman çênebûye zimanê modern çênebûye bên netewebûnê ziman lehçen ziman di ewka ziman da di wateya netewî de di wateya medeniyetê de ziman çawa ku em îro di zimanên Ewropayî de evkê de fehm dikin ziman tune di dema berê modernîteyê berê netewebûnê
زمان د او استن لهچهی دهن او جی زمانın بگمان پیتکاری بنویسنی پیتکاری او بکی لی آلیه کته هرمه کته جو به هرمه کده نکاره بکی yani نکاری کوملگه پی آوا بکی جماعت نکاری پی آوا بکی جماعت او شخل لهچه او جماعت هیا جماعت هن جماعت لی اگر تو بخوازی که دناو برا وان جماعت دا کوملگه هوا ببر جواک toplum, sosyete ava be. Dve zamanı vi netevi be, jboku netevi ji be dve prosesa netevebuni. Liver evalno te ditin ku mesele netevebun ne tene kapriza neteveperveriye. Ne tene ji Kurdan haz biki haz neki. Ne tene edina nefret biki yanne. پیوستی که سوسیولوژیکه کو حتی تو اوا پک نینی تو کامل نی یعنی تو نکاری دنیای ایرو دا جیه که نورمال ور بگیری به دست بگیری بله yani او پارادوکس چما من بس کر البته او پارادوکس نه مثلا تاکی کسی که نویسکاره که تنیه فنومنه که bu yereke sosyolojike îro li nav milletê me de birxurte hêvîdarim em ê bi bernameyê xwe ez metodolojiya destrüksiyonê dibêjim yani weka hilveşandina van vê hegemonyayê em ê bi vê metodê xwe em ê di hûrgilî li ser van paradoksan bisekinin da ku em normalizasyonekê prosesa normalizasyon ya netevebûnê û ber bi komelgehbûnê îro em rewşekê wisa de ne bi rastî ev ê bibe babeta bernameya bê weka gotar di rewşeke wisa de ne ku بله از باورم او هر سه برسوین من کو بابتی دا که برس سیدا پرسا سیدا الپشانی بده نه از دبیجم کو بله ور خویا دیگه کو ام دگلک زمانی سوسیال انده دیجین گلک زمانی سوسیال هنه زمانی سوسیالی ترادیسیونال که ونشوپی دا ام دیجین هی دولاتی ما او ترادیسیون هەیە دەما عەشیرتیە دەما ئەوکی جائالیەکی دن بڕاستی هەرچقاس ئەس زێدە باوەرییا من تونە ji پۆستمۆدرنیتەی را لێ وەکە تەندەنس وەکە ئیدۆلۆژی ئەو ڕەوشە پۆستمۆدرنیتەی ژی هەیە یعنی هەیە لە ئالیەکی دن دنیایەکی جیواک کۆمەلگەهێکی دنیایی یا گلۆبال ژی هەیە ئەو پرۆسس ژی هەیە لێ di orta hemûyan da ئێمە پێویستیە ئەمەیە سۆسیۆلۆژیک ji netewebûnê ji holê ra nebûye çi hêz tune çi alternatîv tune heya niha sosyolojî jî yekî nekiriye ku di dema tradisyonal ber bi modernîteyê ji kirdeya kolektif ya netewebûnê pê ve wekê din subjeyekê kirdeyekê din dikare vê evkê bike takê kes heye bêguman lê takê kes pêvistiya wî ji bo ku komelgeh ava bike pêvistiya wî bi nasnameya kolektif ya netewî ye lewra yani dünya bi temamî jî bike evke derbasê komelgeha global ew global gund dibêjin nizam çin dibêjin derbasî viya jî bibe sînor ji holê rabin dewlet ji holê rabin netewebûna Kurda weke pêvîstiyekî sosyolojîk ji holê ra nabe
جوليرانا به برواجي پروسسین گلوبالیزاسیونی ور کرکو نتنی مکر دنیایی لی همین دمی دا ما زیدتر بر به کلتورا خای هرمیجی یعنی کلتورا ما یا بخواجی جبو خناسی ما امکان در فت دا ایرو دنیای اینترنتی دنیا الکترونیکی نهاجی از باور دکم کو از اینترنتی وک مدنیت که نو او دکم بناو دکم بیامن سه مدنیت حیان ها هبون مدنیت دما افسانه یان میتو یعنی قوناغا میتوسان دبیجن دویم مدنیت یک خداییه اوی که بری 2500 ساله چه بویا ام آنها تیدا دیجین و مدنیتی دا دیجین دنیای خدایین یک خدایی یعنی دین یک خدایی او به ناکوکیا به مدنیت کدن یا به مدنیت انسانا اقلی تا که کسی آنجی امجره بیجن لوگوسنتریزمی اوجی نزدیک 400-500 ساله دست بکریه بتایبتی روجاوایی لی او بری دما بری عیسی 500 سال بری عیسی دا ناکوکی فلسفه و ایمانی دا درکتی بو تک تانریتی او تک خداییتی سردست بو و تایبتی دین خریستیانی به شیوه که به فلسفه تکل هبون لی پشت رنسانس ام دکارم بجن حتی جیه که جه مونوپولیاوی جه دستلاتیاوی درکت مدنیت لوگوسنتریزم او 500 ساله دومدکه کلتورا اوروپا یا کوام دبیجن وکا رنسانس وکا روشنبیری دما روشنبیری دما مدرنیته جواکن اندستریال و دموکراسی و لیبرالیزم همو انجامن و مدنیتنا دما مدى اینترنت و چاریک 100 ساله 25 سال امتکارم بیجن عمری به هیا گوهرتنین کو کر امتکارم به میزیناهی به وان کرنین وان مدنیت بکن از یعنی پروگنوزی من پیش بینیم اوکام پیش بینیم من اوکو اینترنت و دنیای هی دست پیدا کریه هی زیادتر و بگوهرینه نه دور دبکو پشته حیا به 5 سالان به 6 سالان پروبلما ترجمانتی ورگری جهولی راوه به تشتی همو زمان و نتبین کو ایرو ج کلتورا خواندنا علما او کا زانینیا بپارن دورن اوه در فتکی وکویه پیدا بکن بتکرنه که امی و هگل بخوینن بتکرنه که امی بالزاک بخوینن به کردی بخوینن نه به زمانیندن ایدی پیوستی اما جه پرورده او که او بیناین مزنجی او قصنینه خود دما کرونا جی او که تجربه که نویه که خواندن پرورده کلتور به شوین دنجی و بینی برای گلک سپاس بدرانه جارش از بحثا چقدر کارم از بحثا بکن
بگومان اوه yani imkanı nune, derfetin nüye u evya jibo Kurdan pişti çend sala ve baver dikim ku ve tesira ve bandora ve zedetir be u ev bikin em ciğer bikin. Es ve avayı esas normal min ev axaftin axabe bu daviye ev kribul es madem ev kavihat ez bas bikim. Kürt de dema tradisyonel da hakkı ve dema tradisyonel hatta moderniteyi hemen beji hamu milletan بجامرتر بمرخصتر ve hakkı okay hamiyetin dema tradisyonel ya rumetin tradisyonel nırkın tradisyonel dane dibet işte de em be şanazın u be hazaran okay ma sembole ma u serbilindiya ma serviraziya ma heye li dema modernite ya ku dest bekir taybeti de dema Türkiye pişti tanzimati em bejin ema em bi prosesi da vak gotinekî sosyolojik hekîm der dîrokê man der dîroka normal man dema modernîte ji ber ku me dixwast em bi modernîteya xwe pêş bikevin li vir ez ê tiştekê bêjim min dokumentek peyda kiriye ser êzdan şêr بله از بکرد ببیم سر دکومنت که کریه کو ازانشیر پشت تنظیمات سرهلدا و تمامی کردستانی خستی بود دست خال دسایه انگلیزان دا و او کرن ikna کرن sürgün کرن bu Bulgarya لبر tabi çirokavi gelek duru derece min gelek tiş ser peyda کرن ali tişteki edbece je İngilizler je konsolesi İngilizli musul edbece em hun me şaş fandikin hun em ne dijî tanzimat ne bo perverdeya Avrupa moderniteya Avrupa'nın em dixwazin di moderniteya Avrupa'yı da xwe ew bikin xwe biparêzin xwebûna xwe undanekin hûn dixwazin me bikin Osmanî hûn dixwazin me bikin Türk em viyana xwazin nexwe em ne dijî ew kene li vir çend deqeyê min maye ew birêvebir min hişyar dike lê ez ê bersiva ew kê bêjim bersiva bediran ew ê bêguman babetekî pir mezin asimilasyona bi taybetî li Bakur babeta herê ew kê yani ew kê ev ê hêjî bawer dikin ku bi rastî me ew bikin kek bediran ez ê min berê çend roja di televizyonekê Tirkan de ya partiya CHP'yê di navbera Profesör Ümit Özdağê ku tu zanin rasîstê Tirkiye û ê qencê wan sosyal demokratan de münaqeşeyek min ev kir temaşe kir Profesör Ümit Özdağ dibêje em ê qîravan bînin ewana dixwazin netewê bin ew dixwazin welatê me perçe bikin û ew bikin ev ê mebûsê CHP'yê berê ku pir jî jihatiye teorisyenekê baş e dibêje ez kek Ümit dibêje Profesör Ümit ez metoda da qabûl nakim erê ana nifşekî heye ku bi rastî problema derdixin min wiya ji HDP'yê ra jî gotiye min ji deputatên mebûsên ewkara jî gotiye Kurdan ra jî gotiye lê em hezar sala de me li vir divê welatê de me li vir hukukekî dîrokî me ava kir hezar sala de me heftî û heft milleta jê hûnda kir tenê maya Kurdan ew Kurd jî tenê ew nifşe em ê hesabê torunê wan bikin em ê hesabê torunê wan bikin em ê hesabê pêşerojê bi hezar salekê din bikin em ê di nav wan hezar sala de em ê bi temamî Kurda jî vê wenda bikin erê devlet projeya wî bi taybetî bi asimilasyonê tunekirina Kurda ye lewra li vir tiştê herê mezin tiştê herê mühim
ev ku Kurdbûnek prosesekê Kurdbûnekê nû em bidin destpêkirin. Hêvîdarim derfet hene, em ê ser van derfeta bipeyvin. Asimilasyon şevata herê mezin ya Kurda ye. Bi qirkirina nikarin daviya Kurda bînin, lê bi asimilasyonê hêvî dikin û ez jî hêvîdarim ku ev ê ser nekevin. Em ê her tiştê bikin ku ev ê ser nekevin. Spas dikim, heta bernameyekê heftaya bê.